Mira lekpa I Arnam Kardom lam jir hir jirang bong kecing CCM korsing terang apan Karbi yang long kecikimo. Karbi yang Autonomous Council Hamren Brown Secretariat along indeng trokke prapo korsing terang arong keciwai aning kecikimo dun. Skuti pen polis kacingkoi kirap tu natumapan hem kang sam kebeng KSI atumta di putana long lam hoi kipi Kardom nili Karbi prime time berta than bang sami junali timungpi non berta ang ton pen harjuik tha Mila lekpa I Arnam Kardom lam jir hir jira jaimek ang bong phai kuning korener kepani terang member kailapen asaya puthak kimodam tu keceng CCM terang member Karli along paceton junsi dipurong supi pen ceng lo Karbi yang long pinangan dim kaya melo terang member aphan kachikimodu na berta nilitumalong berta nang pale bomlang Parokris kebra po aning kan phai kunini phai korener kep ani henlo terang member birthe pen kacheo anilo piningan kining kan troke prapo an pleng tanglo troke prapo ki pleng aning kan along pacheton dunsi Karbi ng Autonomous Council pen akiban akimi korsing terang chikimo abiria long terang member kumlina phan mira lek pa isi kimodam tu terang member phan ka chikimo maya kimi korsing terang chikimo abiria long si pado mai long terang member son hampang aphan akimi atwar ki thanji aphan chipadu onang jipusi arling ki thea tumta ningje lake mitrisi fasilo jode har seni da pati fasilo nege tetar da long etnai la soa dosi alanga maina long disi lote kiude de alanta sore thogom lo techuno ele dumnon dat ritar lo done sore chia ke hai इंग्रजी को भरी भरी किताब पढ़े में किताब तो आंगो में थुड़ार ना ये मित्रों तिथि আজি পালন কৰিছো অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আৰু আমি ইতিমধ্যে তেখেতৰ জীৱনীৰ বিষয়ে আমাক পাঠ পঢ়ি শুনালে তাৰ পাছত মই নাভাবো যে আৰু কিবা কথা ক'বলৈ থাকি Kachiki Mualong Karbi ng Autonomous Council Emraton Teron Mongor Sing Timung Principal Secretary Sanjeev Kumar Das Secretary Nirola Phangchupi Pencheng Lok Pinangan Sai Kam Sai Pujo Kamaratum Chitong Kachitong Hirbang ang bong hiljir ki hir kachipatita padu Kaida Tim Honko Lapen Pathir Kit Cherangkong Rikong Bangha Lapen Rikong Bermung Ki Kaida Kenini British Sakaya Huta Amohor Nepal today. Bon. Ani dinamen. Nangkan nangjetanji ta koloson. Manai arue ajo hola soal nungbe. Jamje bin pen. Lumbajong Youth Development Committee asong penta korsing terang chikimo amir bidialong RYDC ame pudhon rong parpen RYDC klembang pubang piatumapan Japon lin CCM ke kicheng korsing terang Karli ani kachiki modu na berta ribdunlong Aningkan wanga son thot sipiningkan le thot ta Karbi ng Autonomous Council Hamren Brown Secretariat along indeng trokke prapo Karitang korsing terang mate Karbi ng Autonomous Council ke cheng CM arong kachewai ani kachiki mo jaimek ke padupona berta pherang ke hundor kropen berta nang pale Ada porpai nerke prajitim apor pen Karbi ng Autonomous Council Rup Sing Teron pen Japon si Karitang korsing terang amohor along Mira Lake PI lapen melur ke kai pen si kachiki mo jaimek pangcheng pon La Sophie Karbi aron barim hempu bamon Christian lapen Muslim atum pen Kardom Kardia jaimek padupon tu Kardom Kardia jaimek padodera pi rat amai pi padupon Rup Sing Teron pen mai kachipa hempu ponsi Maya long West Karbi long District Deputy Commissioner Said Isfagur Rahman Karbi ng Autonomous Council Border Chairman Richardson Hansi Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teron Hamren Municipal Board Amepu Biren Kiso
Hamren Municipal Board dun mai pu het sing rong par pen dang lok ong dung ki theki ding atum mai along chetong dun Bagi bang tu yang mana somsi kecitu pen itu kecitu pen itu dah ketalor pen dia pantai dalam pini pen nama dia tujuh ni lo. Akhir bang ke Karbi Autonomous Council mana Karbi District Council lah so kena wan pi alam itu sing terang lah pen sing titung kapori pen si titung long lo. Aji lah so ke long pen si pini itu mana Karbi Autonomous Council ku itu jitok long lo pada District Council ku itu jitok long lo. Aji lah bang ke itu ratum kena cini ni alam tung kapori pen si ke long lo. Soalan maket piniani, somsam kacuki mona kolam te bangke ratum bangke tan pon dia masih pini alam cuma cukup mupon. Dan ini bangke alam itu cewaju dong ni kita alam itu makarjong. Dia sini yang song asose alam itu makarjong mana insam jin akan kado be alam. Karbi Autonomous Council pen dibuka sa stadium aray along kido kecheng si CEM Korsing terang cikimo birialong terang member kumlin kimi son sesi paikuni ni paing kora troxia ni Assam Sarkar ok pransai kam a minister Risopio Sajarika kachitong angbong Karbi Autonomous Council CEM Tliram Ronghangsi ingpulo Karbi Autonomous Council along kikicheng mate kichocheng a CEM amen kupilo po arjulote kironi terang pusi kaduka biatumta thakji Paikuni ni paing kora nerkep ani hello alang li Risopio the pen kachipadi anilo Karbi Autonomous Council pen songjapo Korsing terang trokke prapo kari ani along pacheton dunsi dibuka sta stadium along kido terang member chikimo abiri along terang member akimia kumlin ingpusi songjapo kahinwa kumlin seletu honsre hemai de benti mung pen kitip ki soya kimi terang member kumlin Karbi Autonomous Council CM Tiliram Ronghang pansi pangpulo kumlin kangpo jai mekalong Assam Sarkar ok pransai kam a minister Risopio Sajarika la penterang member asuatum chetong dun Manpeng ke do Tripura Aricho Prayut Manikya Debbarma pen APHLC amai puja aika tharaphan ki pha teng pen phaikuni ni phaing kora troxia ni Silong Tripura Castle along paledam si India det ni hang ni rep hawar ki do barim akhai jasimet pen Tripura Karbi la pen di Mahasaw along ki do abari makhaya puthak arstik jit pen kachingwai birtan hangle labang su kachingwai along India det pi jasimet pen ni hang ni rep hawar along kabuchi bari makhai Tripura Karbi la pen di Mahasaw puthak ardido jot pen kachingwai pon pado dasike messenger phan lahaya puthak along kiklem idam la pen kachisong rapet jia phan man ki do Tripura ri cho pen kachingwai along lam the ki jai pado man ki do Tripura ri cho pen kachingwai along APHLC spokesman angtong tikathar office secretary long bay la pen de ben rong pi ang pata Northeast Forum for Indigenous People a general secretary Bikram Hanse atum kachingwai along chetong dun Difu lamding atwara long kidu inspector of school adung phaikuni ingkora troxi ani anigang samplira chitim apor malom prabas pator pu inura police amethanga scooty pen chingkoi dublo kachingkoi thekdun long CKSA atuming thordun si rabdun lobonta ke rabdun aleke kirap abang phumara phan difu thana along lamhoi PC panep thurong pusi KSA difu branch chun bang pen kat news along bertanang bale kisunga hut munit aphan rap nangji munit ke munit aphan manuhe manuhor babe laswa luna tengki ese difu branch jaha kabang puatum difu inspector of school atwara long scooty pen kachingkoi duk prabhat pator pu inuda police aphan ingthodun si rapdun lo kirabdun ale police abang kirabdun atuma phan panu thurong si difu thana long lamhoi pidet pusi pachita kalwalong kese difu branch chun bang kijong pado police patora hin pen difu thana long lamhoi kipia tengki ese abang phu jirsong teron la pen nukur kiling atum ahem kang sam wadut loputa pachita kalwalong kese chun bang pen paklang ahok ya lam karbok pen kese banghinia pan kinebajok kese difu branch pen ta patora pan difu thana long lam hoi pisi kali kalang alam tarlip nang jipusi ke hang pado Business Association of Hamren pen patri piponsi phaikuni ni phaing koraner ke pani Hamren arong supiaru kulat kang ni pen danglok prek jam biha klem bang pubang piatuma pan panongsi amlong aroi minikur alanglo malong leadership training ke padupona berta phirangke hundor kropen berta nang pale ingthir eta songja po songja pi manlo nang po thi pn ponsi kachathan kachimum padupon
Sar Harsing Intika Thar Mai Pu Hamren Business Association pen mai chipahem pu ponsi mai ki pha lam the la pen kapachiniang deng song achun bang holison teron pensi pachini pon Hamren Business Association asong alam the la pen akimanga puthak kang pualam the sar polling ti bidisar pen ajoksi than pachini pon athe pi alam the maya long sar chatrapatar fisio officer Hamren la pen sar Abraham teron ITO KACRMS Hamren atum pensi kang sir kang chapen kithan kimum arpu chipari deng pon mai long song kachija ron song atuma ota dur pen biha ke klem nang ji ron hai hue puthak resource person atum pen si kachitong dun biha klem bang pu bang pia tuma phan kithan kimum pado biha ke klem bena jok det long ri kachirai kom biha ke klem bena jok det long ri dihin paching thur biha ke klem bena jok pir the kachilar dun pu hai hue alam pen pinang an chithan chimum RDP pon West Karbi Anglong tumpreng along habiting na dorjoni sikiwanga jok rong asora jo megjang thekwang wei pusi poithalang sopen nilituma pherang ke kat news along birtanang pale munit la pen ingnar ang bong ka cheteng kheng seroi non ke Karbi Anglong along ta an pen lang ki juna sonlo ingnam ka dure ki chwa thor ka vela pen munit abi ka via jok ingnam pen ingna rong nang to nang lo tumpreng Howard tora dubi gondabir mugasong langhang ki hatimara hai hua de malong non malom hidi soka jualong ingnar ke tupak ajok tutikiarat ate hang chot trip ason si theklong অসুবিধা হৈছে মানে হাতী আহিছে বনৰীয়া হাতী জগালিৰ পৰা আহিলে আমাৰ ইয়াত বন কৰ্মীবিলাক আছে তেওঁলোকে ভালকৈ ডিউটি নিদিয়ে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈ আছে বহুত বাঁহ ভাঙিলে ধান খালে তামোল গছ ভাঙিলে গতিকে তহিলং কৰি ফুৰিছে এইকেইদিন হাতীয়ে আমাৰ বন কৰ্মী ইয়াত আমাৰ বহুত আছে তেওঁলোকে মানে বহি আছে বনে বনে নিজৰ কাম কৰা নাই বৰ্তমানলৈ খেদিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে খেদিব পৰা নাই জগালিৰ পৰা ৰাইজৰ ইমান চাওক আপুনি নিজে চাওক তামোল গছ ভাঙিলে বাঁহ ভাঙিছে ধান খালে মানুহক আগত পালে মাৰি দিব পাৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি ফুৰিছে জগালিৰ পৰা খেদি আছে মানুহ birta ki tokahut an ke rong pen ingnara pan plungun elang pusi nilituma pherang ke pen nilituma pan birtar pachini Bokolia PHIB along KYDOCEC lapen Bokolia branch tumpen phaikuni ni phaing koraner cap arni nonang keliji surihini rakrisir cap aninka na baha trok ang deng KYDO mahang ki thegani katalonjia phan kaching waya birta nangle Bokolia head branch amai pu Nobin Singh narpen kachpahem pu pona maya long KYDOCEC amai pu kiron tok bila pen KYDOCEC bang pu do anatum chetong dun pinang an kaching wai patep si cheton sar pen nonang keliji mati jonga chiklo ni phai krisir cap ani surihini ra krisir cap ani kana bha trok ang deng KYDO mahang ke thek ani Bokolia Karbi United Club Auditorium hall along ke paman ponjia phan kapathik non malam so por phan birta moington pe iksina Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha warsai kemi laki chiklo jontro ko phan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge dipu Karbi Anglong lasi lan so seka chini le thojia phan laswa number 6001213664 along humriknon Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need. Groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam.
hinamo piputhot birda long wangthulo bokajan MSC constituency ke parlo angkang phaikuni ni phaing koda troxia ni HDP market complex along 6 schedules autonomous council sabki yojana sabka vikas mate nitumarong nitumasai kam pothe PN Ponsi prioritization of sector wise VDC development plan approval of poverty reduction plan 2020-21 apota kachithan kachimu mamai ke padupon Chris Rong Varpen kachipahem pupona mayalong gram sewak lang tukiling SDB Borsing Bay Ratsai Klem Bang Joy Singh Timung PHE Sai Kampen SA Ren Singh Timung Veterinary Sai Kampen Pradip Das Medical Sai Kampen Prakash Jeswar Lapen Hum Trok Sose Self Help Group Lapen Kithe Kidingatum Chitong Dut Karbi Anglong People Right Protection Committee aro tumpen lang ik LP School Board janalong phaikuni ni phaing kora troxiani ada por phai kresia porpen Karbi Anglong People Right Protection Committee menti so branch ke senga birta pherang ke Stefan Teron pen birta nang pale Karbi Anglong People Right Protection Committee aro ke senga mayalong Karbi Anglong People Right Protection Committee CEC amai pu molen Teron pen kachipahim pu pon mayalong Kongchun Bang Bristom Tiso pen mai ki phalam the klar dak pen ki jai padu Karbi Anglong People Right Protection Committee aro ke senga mayalong risoi jang na pen rong asaratum RDP dun Karbi Anglong People Right Protection Committee aro pen menti so branch claim ke dam kapang tang ponji aphan arpu ke chepekta padupon Joy Singh Tiso aphan maipu Amar Singh Tiso aphan dun maipu Pirbi Tiso aphan Kongchun Bang Rakesh Tiso aphan Rap Kongchun Bang Rajen Tiso aphan Dihin Rip Bang Sontom Tiso aphan Pachathang Chun Bang Sai Hem Chun Bang Jagat Singh Tiso Lo Charlie ahin Kelang Chari aphan Socheng Tiso atum jutang jubat ahin Kepalang Chari aphan Rublining Tipie tumaphan Arpu Pekpon Karbi Anglong People Right Protection Committee aro amai ke sengmai along Cape UCC Eco Sensitive Zone dapen Elephant Corridor la puthak klar dak pen kachithan kachimum padupon Karbi Prime Time angkila pon sikang ton poiklo dumi thakmi kuwang tu